Waqt li kienet jindirizza konferenza organizzata minn National Cancer Platform brabta mal-Jum Dinji tal-Kanċer, il-President ta' Malta George Vella insista li l-kanċer jibqa' fost l-akbar sfidi li trid tirbaħ il-mediċina. Fid-diskors tal-ftuħ għal din il-konferenza, il-President Vella qal li jaħtieġ li l-organizzazzjonijiet jiffukaw fuq l-edukazzjoni u l-arfin dwar x'inhu l-kanċer, dwar il-perikli tiegħu u kif jista' jiġi evitat fejn hu possibbli. Irrimarka li minkejja l-arfin li hawn xorta waħda għad hawn min jinjora twissijiet li jsiru kontra it-tipjib u x-xorb eċċessiv fost oħrajn u x'effett jista' jkollhom fuq saħħitna sustanzi bħal droga. Minkejja l-iżviluppi f'dan il-qasam, il-President stqarr li fadal ħafna xi jsir u li għad hemm bżonn tal-għaqdiet li jaħdmu b'tant dedikazzjoni f'aspetti differenti tal-kanċer. Il-National Cancer Platform taħt il-patroċinju tal-President ta' Malta tiġbor flimkien 9 għaqdiet mhux governattivi li jaħdmu jew huma interessati f'xi aspett relatat mal-pazjenti morda bil-kanċer f'Malta. Dawn huma l-Action for Breast Cancer Foundation, l-Life Charity Foundation, Aurora Support Services, Europa Donna Malta, il-Hospice Carvella Foundation, il-Malta Community Chest Fund, il-Malta Colorectal Cancer Awareness Group u Puttino Cares. Il-President Vella ringrazzja lil kull min huwa parti minn National Cancer Platform li twaqfet fl-2015 sabiex ikompli xogħol siewi fis-settur tal-kura kontra l-kanċer. Fil-ftuħ tal-konferenza fil-Palazz Verdala, Noel Buttigieg Cicluna, chairman ta' din il-pjattaforma, ringrazzja lil President u lis-Sinjura Vella għas-sem attiv tagħhom bħala patruni tan-National Cancer Platform. Preżenti kien hemm ukoll ix-Shadow Minister Stephen Spiteri.